Hello everyone, welcome back to my channel. Ay ngasi hojik chatpagi radio ina lore jumdagi hojik ayukki pung manga segi inaw nupani segi inaw nupaga chap manai bako ine adunya chiche chaluye bye bye changna lakani dagaidi akhoi hojik akhoina tonggadaba gari gi counter mafam da silchor gi counter da ni leise ado gari gi problem khara oina badagi akhoi bus da chakani ana tawbado somu da chalani haina akhoi pochai puno puraga akhoi gi gari lai haina akhoi pochai packing tawbagi chatle dagi haji pochai ngan se mathakta keno tare thangale dugai aine ko gari chapa matamdane aina gari tongba matamdane ko ai seat ki side ta tongba je yam haina jeyaba natradi hadi ai Hayo hay ha nuksi nasi aiga ang isek kumunanga amukta yabi oh hayo hay ha nanna yabangai ge nangse aigi oige punsi chupagi nangi wakal dangau duna punsi sina leliye ang ngau kapangkag oiduna nangi kongoliye nangi da maglepliba aigi tamoy sina tamlage nangi na fonda hojik chak chabagi khaibok chawreba ko khoi chalise ado chak chabagi mafam yoreba do mafam se kai no khangde ba ide adogi khoi hojik chak chaba mafam yore ana kumdare ado dugane mi myam leirame ba ko adanai camera hadi camera ka pase am ikai na ka fe ba dana mi mamang da ugradi mi na ugradi haidana ne ko habit to engondane leitri ba segi first time ne because mine to jaise dogi mina uraga kai khan gaini khala ga tawini ba daidi ayoji mafam suduk jamna nande do upai leite gari na puna labani na do akhoi sig makhut first ta was to thoni was to bagi lai ne ba mafam adi was to bom ne ba ko se akhoi chik chak lak pa ngai ri chik chak pure nga se kai nga no khong de ba hadi local ni di hai mathin kadi moi se am tawi ko hadi marak ta ka myam ha chak lik na ha pieces ne ko ang ko mo myam la ha palai dagi ai chaba hore camera thamum se keno tawdana mafam chadadana ko fachana udre ba dogi ai chabare hinjang dini ko khuhao am taw yasini She got me feeling like oh yeah. She got me feeling like oh yeah. And I never felt this way before. And I wanna give you all my welcome. langai laga ne sigomung ne lepak nong chuman gi na ne ko lepak kindha dana
ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 30 ꯃꯤꯅꯤꯠꯃꯨꯛꯇꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯁꯨꯅꯦꯀꯣ ꯁꯥꯕꯅ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯡꯉꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯊꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯡꯗꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯂꯨ ꯕꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯂꯨ ꯕꯒꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯉꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯒꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯧꯔꯦ ꯈꯥꯝꯃꯣꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯆꯨꯕꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁꯇ Take it to anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working how they can be. like tꯧbiyo, comment tꯧba kaubigano, amakaka, share tꯧbiyo, bye.